Asante sana. Vijana kabisa tunashukuru sana. Imekuwa karibu miaka 5-6 sifike hapa. Ndio mara kwanza tena. Na nimeona kabisa vijana Mabanga wamekomaa kabisa kiroho. Asante kwa msimamizi wa wilaya ambaye amesema tuweze kumsindikiza. Hiyo wakuta kabisa mnakuwa wenye kuwa na afya. Na wakati iko anatutumikia ametia mkazo kuneno mbili nimeweza kushika. Amesema hivi: kwa maisha yetu tunaweza kuwa tuko tunajishughuliza. Kwa nini tumie? Kwa nini tumie? Kwa nini tumie mjamaa yetu? Bali vitu viendeke mjamaa yetu. Vijana wapenzi, hapana kushughuliza hiyo. Tokea siku ya leo hapana kushughuliza hiyo. Majibu inakuwa inasema hivi. Ukiswahili sie tulikomalia mbaraza nyie, umekuwa na bahati mkoranga baraza. Sasa unaingia mbaraza, unaikala pembeni wazee. Wazee wanasema hivi. Aseme mkono inashikunaga kwenye imeshika. Kama unatafuta uvukishe mkono hapa itakatika, itavunjika. Mungu anajua sababu ya nini uko vile ndani ya maisha yako. Mungu anajua sababu ya nini mama na baba wako vile ndani ya nyumba yao. Sasa hapana kutambusha akili yako ipite ya Mungu, pale tutaingia ndani ya makosa. Wametukataza. Tukubali ngizi tupo, tukubali ngizi jamaa iko, tukubali ngizi maisha iko inatubeba. Kama tunaenda yulu na kesho unasikia wanasema mnajua ule garson alishakuwa mwizi. Mnajua ule garson alishakuwa volmer. Mnajua ule dada alishakuwa kahaba. Mie binafsi mimi nazoea sana kutumika kwa makazi ya hoteli. Niko maître d'hôtel. Mie ndio wa vijana. Hapa pembeni watie nganda ya mzuri sana, bare ya mzuri sana. Na kila siku wanakwambia usikuwa unakosa mwaile bare. Na hii kanisa iko hapa. Usikuwa unakosa mwaile. Unajua kule kubali hizi watu wanatesekaka. Wale wadada wanaendaga kule. Wanaendaga kule kurudia kwa usubuhi, wanakuwaka wanalia. Na wamoja wananisogelea pastor. Tuombe tutoke mwaile yetu. Bali tunateseka. Tuombe. Mfurahi ngizi maisha Mungu anakupatia nayo. Furahi ngizi huko unaishi, furahi ngizi baba na mama wako wanaishi. Umesikia hata kwa Biblia mlikuwa kijana umoja. Mwenyewe kabisa walimtupa, jamaa yake wamemtupa. Lakini kwenye alienda sababu ya utiifu na unyenyekevu amekuwa mfalme. Unaingia nyumba ya governor leo hii. Na kesho wanakusikia seme wewe ule unaanza kutongoza bibi ya governor. Wewe mtu alikutia humu, tumika humu upate mafanikio, tumika humu upate ya kuishi. Lakini governor anatoka, mama anatoka mshambre jeune garçon, utakuwa bwana yangu, wanangu haiko. Hivi vyote sitakuwa vyako. Hivi vyote sitakuwa vyako. Akili kidogo, na kama haukufunzwa mwa hii mafundisho ya mitume na unaona unasema ndio mama. Unasabu kama mlipo Mungu na kamera, unasabu kama magande koroniko, na sababu unaenda na ule mama bana kushika. Governor atakuwa kushangana. Nilikutia humu juu kuwa mfanyakazi, unakuwa Mungu bwana ya bibi yangu. Mungu wewe mpige masasi na unakufa. Haraka haina baraka. Twende pole maisha pamoja mafundisho ya mitume. Mungu mwenye kuona gizi tuko tunaishi, Mungu ataleta kazi, Mungu ataleta unyumba, Mungu ataleta maisha, Mungu ataweza kuleta mafanikio. Hapana haraka. Pole ndio mwendo. Leo, kesho, milele na milele. Amen.